Oo, bismillah, bismillah. Samsalar geldi, samsalar. Oo. Ehsan болып отыр, туғандар, ассалаумалейкум, қандайсыздар? Самса сүйүүчүлөр бар беле? Ассалаумалейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, туғандар, амансыздарбы? Бүгүн Кудай кааласа Бабур агабыз самса канашкан экен. Самса сүйүүчүлөр, ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Самсанын 15 кыл түрүнү Ташкенттен ustaларды алып келип, жумушты башташыптыр. Аркабызда турган Метро Волгоградский проспектинин биринчи выходу. Выходтан чыккандан кийин эле оңго кайрылганда могу жерде кечтен киребиз. Жүрүңчү. Мына. Биздин немебиз? Ооба. Самса номер 1 тандыр. Пока что ушундай деп жазылып турат. Бул өзгөрөт дейт. Hozircha Kosa somsa, keyin Toshkent somsa bo'lib qolishi mumkin, adashib qolmanglar. Garchi metrodan chiqib, bir 100 metrdan keyin mana shu yozuv, keyin hostelda oldida. Hostelдин жанында мына тугандар Kosa somsa номер 1 тандыр деп турат. Бул жерге метронун жанында бесплатный парковкалар бар. Кирсеңиздер, аркадан өтүп эле оңго кайрылып прям келгенде солдо мындай жайгаштырат. Мына парковкалар кенен тугандар. Бабур ака, qancha oldu açılganыңызга? Ochilganimga 1 yil bo'ldi aka. 1 yildan beri ishlataman. Xudo xohlasa, bexijolat somsa, lekin bu somsani men Abdushi Moskva uchun olib keltirdim. Moskvada bunaqa somsa yo'q. Maqtayapti demanglar-ku, rostdan ta'mi vashi bomba, bitta tatib ko'rasizlar, keyin o'zlaringiz baho berib aytib ketaverasizlar. Mana Kosa somsa deb yozilgan, keyin Toshkent somsa bo'lib qolishi mumkin. Taksida keladigan akalarimizga ham parkovkalar 1 soat besplatniy. Besplatniy. Любой время kelib, soat ertalab 6 dan kechqurungi soat 12 gacha ishlaymiz. Ish vaqtlarini aytib ketamiz. Har jumadan keyin 100 samsa ehsan тугандар. Бул видеону качан көрсөңүздөр дагы келе бересиздер. Могу Бабур акебиз жакшы. Ehsan кылганыңыз жакшы. Алла разы болсун. Soat 2 dan 3 gacha 100 ta somsa besplatniy. Ulgub qo'ygan. Ulgub qolganlar ulgutdi. Ulgub qo'ygan ulgudi. Келе беребиз. Тугандар тамчы самсасы, Ташкентский. Бир өзүм дамымы сезип сиздерге айтып берейин. Bunaqasi bo'lmagan. Ертең көргөзүп коем. Самса сүйүүчүлөр мына. Самсынын атасы. Ташкентский. Келе бересиздер. Жактуу сизге кандай? Мен энди сөз менен айта албайм. Эми сурасаң, эми сен менден Ашказандан сурайсың да. Кандай экенлигин. Айтып берет. Маза кылып отур. Чынында жакшы. Бир көрүңүздөр келип, 150 рубль турат. Башка жерден деле ошол 100 рубль турат да, ошол окшогон самсаларчы. Бирок монун даамы башкача экен. Чынында. Макташ эмес, мону көрсөңүздөр өзүңүз элечи, эти, тестасы, камырычы. Бисмилlah. Жакшы да, башкача, өзгөчө. Самсанын түрлөрү ушул жерде бар. Самсалар бар, самсалар. Келе бересиздер. Жамаат көп. Даамдары кандай экен, тугандар? Даамы кандай даамы? Жакшыбы? Даамы зор. Эт кандай, эт көп базбы? Кандай экен, жактыбы? Номер 1 Волгоградский деген. Акелер кандай экен? Тамагыңыздар даамдуу болсун. Жакшыбы, жактыбы? Жактуу акелер. Даам кандай экен? Номер 1 дейт. Tandır bomba короче, zo'ri. Kela olasiz aytishdi. Ustalar qayoqda ustalar? Ustalar Toshkentlik bo'ladi, Toshkent somsa, Varaqa somsa. Ko'rgazib qo'ying. Ha. Kosa somsa ham bor, Marg'ilon somsa, u обычный somsa. Xullas somsani xili shetda 15 xil, 20 xil kelaverasizlar. Dastavkasi ham bormi aka? Dastavka bor, ha. Moskva bo'yicha Любой metrogacha olib borib beriladi, besplatniy dastavka. 15 shtukdan 20 shtukgacha. Nomerlar mana men nomerlarga telefon qilaverasizlar. Nomerlerini belgilep qo'yganmiz biz. Jelekterdi ilib qo'ygan mo'ntib tuganlar. Qarag'lachi. Sütpan chiqamiz, ha. Tamamızlar damda olsun. Kelaverasizlar tuganlar, Bobur aka xizmatda.